BJ Zaute official channel a chanchin thar thlir tu le ngai thla tu hai amasan in reng in chebai ole hun kha chen kha chanchin thar pung theilo in suklang theilo in elo uma asan chu Christmas aini pui boruk le kumthar boruk hai le khan ainum angin a channel fe thlangin chanchin thar ayung suklang theinoa thlir tu le ngai thla tu viewers subscribers hai in mi fi thimna ai hungen masani ole vaisun turbul niku zirtop ni kumsang ni som ni paruk chanchin thar pungin ngai thlanga leiti kumsang ni som ni pathum Manipur bui in chantir laya zohna thlak ni pathum hai chunga numrong taka khosa meitei mi paruk hai chunga CBI court in thubui azik lot special CBI court Guwahati chun Manipura nambui male in zoma kumsang ni som ni pathum nei thla zohna thlak ni pathum saruka kholai fangpuile anni laya pani sului hronna thubuya mi paruk laka thubui aziglu ta hin mi paruk meitei hai hi thil sul thona chifan than sompanga thubui singkhum anni bokani chung hai laya chun sului hronna tul thatna le in tul vukna thubui hai athang bokani Court of Special Judge Satra Bhukan Gogoi chun hi thubui hi turbul nisom parukhin ngai tu nok dingin arela chu huna thubui sim khuma ni paruk hai kota in langi dinga in fitir anni bokani hin meitei ni paruk hai laya pali chu tu hin Manipur zela anum meka midang patni hai chu bela in suktiranni hi thubui hi kumsang hi som ni pathum nei milinia meitei hain zohna thlak tlangmi nuhmei pathum silfian hlipeka saruka kholai fangpui anni laya mi pahni sului ron anni baka atur tu laya mi pakhat sungku member hai khom that anni na thubui ani social media fe thlanga soisak anni dan saruka kholai dungan fe an fangpui dan hai video andar hunga thiltlung hi feed ahung ni chawani courtin thupeka sin danin thuthetu le documents hai thangin courtin kongtin reng suichinga angai tu hnungin hingmi paruk hai hi thiltlunga anin hnam hnoi ngei ti sukching tu hmu ania hi le in zomhin Indian Penal Code IPC le Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 hmuya mi paruk hai hi thubui sim khum nin thubui sim khum anni na hai tim lang le filfi anita a hearing noka an paruk hin kota taksa ngia inlang ding le an chunga charsi maum haya hin anzik ngei dingani thu akhilani hin meitei mi paruk hai chunga hin thubui shan charles sim khum anni na thenkhat hai chu ai fil tang khan hing tul that sului ron soisak nomnat na anno le tharum manga nuhmei soisaka meitei le zohna thlaklang mi hai inkara in hiel mak na in tlungtir le mi him cheng na in suksit rosit na hai hi achangsa bokani hi ba kahin Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989 huya provision dang hing Scheduled Caste or Scheduled Tribe mi silfen hlipek Scheduled Caste or Scheduled Tribe nuhmei saruka kotler fangpui thubui hai khom simkhum anni bokani CBI court hin thudik phorlang ngei sin la ai una zohna thlaklang min me hain meite hai kutura nomna taka annun suksit pek anni na hin anchan vo in dikna hungei dingin disakna ain hlan ngalani Manipura Kuki zohna thlaklang mi hai thatchimit dingtia Manipur CM Hui Biren Singh audio recording chu Supreme Court in forensic dik dingin kim taka thon dingin thu apek Supreme Court chun Manipur nambui nale in zoma Manipur Chief Minister Hui Biren Singh audio recording paule a roll sample hai arenga dik dingin National Forensic Science University kuma thon dingin nilai ni tulbul ni sari ni khan thupek apekani Kuki Organization for Human Rights Trust in
Biren Singh arol niya indar audio clip hi ahrana investigation thodinga petition apek lutsu Supreme Court ngai tu nok ania Justice Sanjay Kumar le Justice K Vinod Chandran hai thungna Supreme Court bench chun audio clips le Biren arol sample hai inrang taka indika sealed cover report peludingin Gandhi Nagara National Forensic Science University Amri Tirani. Hi recording hi kumsang hi som ni pathuma mi ni arhil ani. Biren Singh chun tharum thona intrandan le asu ngasan chu ama leinin arhil baka. Union Home Minister Amit Shah buina bom manglodinga thu apek hom abosi thule state police ralthum sina a inthok ralthum tam tak lamang tu hai manthei lodinga ahum thu ahril bokani Supreme Court chun petition petuin apek lut in bigna audio clip minute somli parita saile voice recordings baka audio material dang hai khom laboratory funding in thu apeka Kuki organization aya kota ngir advocate Prasan Bhusan chun hi chung chang hi voisom lai ngai tu hearing nei anita minute somli parit sung full in big na hohlin na le audio clip kom peglut anita thu ahil zo hnin court chun audio clips arenga thon ani no nasan sarkar andonani Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti chun December tla hearing nei nung tak hunga chaw thunei tu hain audio clip full recording andong thule hi mahin peglut ani no thu arhila bench in recording peglut ani no nasan Bhusan andon huna Bhusan chun pelut dingin thupek andong no thu kota voitam tak angir sung khan thunei tu hain pelut dinga thu anpek thei thu arhila hi nung hin court chun forensic laboratory kuma recording hi arenga thondingin thu apekani nikum November thakan petition petuhin court na alohil na Manipur police in laboratory recording hi arengin akim changin nilowin sukdanglam tanung audio clips toy te chaw athon thu alohil ta October tha laboratory in report apek lu ta chun audio clips hai tok danglam ani lein role hi tekin the ani no thu filin clipa role hi Biren Singh a role aniam tingai dan kota anpek lu theino thu anthil bokani hing ang hin kota voitam tak hearing lo nei tanin thutluk na sin the loin aloma Biren a role sukching pen anno le sukdanglam chun audio clip khom arengin akim changin minute somli parit afulin kota pelut loin sarkar Manipur sarkar le thunei tu ran hai lo thang rulin thangan lo laka tuta chung Kuki human rights in afanin petition an pek noka afulla recording Biren audio clips test nei noka chutaka thutluk na sinding court ko ma ngen nan si mangin hi tu hin court in chu petition chu donna nia tuta chuma mi hi Biren arol nge ni ti hi khri ching thattaka hungni theina dingin ai trong trai na hai khom changlo la dingin mi puting khom viewers ting hai khom ai hung nge na asan chu thudik hi feed suklang hi ai numa ai nin ral hi ai chanani no a abulai chanani no a meitei hain zohna thlak Manipura zohna thlak ha hi ni that chini tuma Birenin ma athui nge ni ti audio clips are proof hi thudik ani ti hi feed ching a hung ni theina dingin thei topin ma lo la ve in la trong trai na haya thang lo la ve in la ti chu viewers hai ai hun ngen no kani Manipura Kachana ga helpol Zaliangrong United Front le Kuki helpol hai kara inkap tu na atlung zani tulbul nirit kumsang ni som ni paruk ningani jingkar khan Kangpokpi district sunga kharamwai phei huna Zaliangrong United Front Eskamson apol haile Kuki helpol hain kara inkap tu na atlunga
hinglai jing hin thile hlim an thu ching in complete no ai thu dong danin kacha naga helpol zalengrong united front hai hin kharam vai phei khobul laya kuki helpol lungmung taka hai chu anwaka pa kuki helpol hai khomin anlo kap vilet velein minute som thum chung inkap tu na hi atlung nin afil eskamson in akefui zalengrong united front in thusuk an si machun zalengrong united front an amwing zalengrong tiger force han zingkar darsari le minute som li vel khan kharam vai phei khu sadar hills kangpokpi district kuki helpol hai chunga dapuyan thona inkap tu na hi atlung nin afila hi inkap tu na hin kuki helpol ting mi pahni pathum velin thlimna in rik takan tu ka ZTF ruk chu hindam takin kema antlung kier nok sengmin anfil ZUF thusukin afil zompeina hi operation antho na sanchu kuki hain separate administration angen na le in zoma map ansima zalengrong mi hai cheng naram anin changsa tira zalengrong inpui traditional territory sunga dan kala kanibil sim German road le tiger road haya anchet na baka suspension of operation framework nuya phalna neilowa zalengrong hai ramsunga kem sim leinin anthusukin anzik langane ZUF thusukin afil zom peina kuki hai thil dit le an thil ngen hi ando dal noa nisin la khom an pi le pu haya in thok zalengrong mi han an lo hlu ramsunga kukilen chikte khom aum no tin an thila an ram le mi pui an hum hin tlat ding thu thrilin mating pe buina no na dingin dan kala zalengrong hai ram sunga hai chu intol dok dingin anin thri tir bokani hinglai jing hin Kuki Nuhmei Southwest Sadar Hills le kharam vai phei village authority chun ralthum choi han ningani jingkara kharam vai phei khuwa silai le bom manga an hung bei chu an dem thu an punga hi thiltlunga hin thile hlim na tu no hai sin khom in I maniza suksi tania khosung ni pui abikin nuhmeile na pang hai na satakin asuk thabar thu anfil bokani Kuki Nuhmei Southwest Sadar Hills sun President's rule leya hingang thiltlung chu pomtheilo thil ani tin hingang tharun thona hin vantlang ni pui hringna asuk der thongel baka ramsung buina jingkara buina sukzul theitu ani tin silai kap to hai zongdok le mana nataka hremna pedingin anphut bokani kharam vai phei village authority chun hi thiltlung hi doizep che na le hi lai bil sunga mongna sukbui tumna ani tin dan le thupek en kol tu hai chu action lange dingin ngenna asim bokani kangpokpi district le Churachandpur district haya kani popi bil tam tak suksi tani Churachandpur police in thusuk asim danin zani tulbul nirit ningani khan Churachandpur district police Forest Department 129th Battalion CRPF 1st IRB Churachandpur le Executive Magistrate Churachandpur High Changrulin Churachandpur Subdivision sunga Thanghangjang Muljula Kani Popi Chingaum High Suksidna drive anneya hi drive hi zingkar darso main thok zan ting darkhat sung chen khan neyani Kanibil suksid pau hi ekar som ni alin nin police thusukin afil sa bokani hi thule in zom hin kanibil nei tu annole ni man ruk cho an nei no kanibil suksid hunahin true pani role suksid ani baka kanimu le pots pangaman ani bokani tin police thusukin afil sa bokani tulbol nisari kumsang ni som ni paruk Khomkhan Kangpokpi district sunga police CRPF Forest Department le NCB Changrul han molzol to sam vaichei na phaile asevela popi kanibil chinga
ekar somnga pathumalin an succeed boknin police thusukin zani khan atar lang sa bokani kani bil succeed huna kani ching tu hai chol ha dam na true pasari rosi tania hnui thatna dinga an mang har bek som pakhat hlo thatna dam doi bek som ni pathum machi bek som pali le spray pumps ang chi mangru tuilong pipe le thil dang dang hai khom an succeed bokani Kangpok P district sunga kanibil suksita hi tangkasum vibel si pakat vel ang hu ni dinga hisapan itin police thusukin atar lang sa bokani Kangpok P district sunga ralthum thanim tok takman ani zani ni nga ni khan security force han Kangpok P district sunga songjang pakang area dapuyan thona ralthum thanim tok takan dabdok Ralthum an dabdok hai hi tulsuk lai pui pathum Excalibur rifle pakat le magazine .303 rifle pakat le magazine tulsuk .22 pistol pani le magazine 5.56 mm silai mu panga 12 bore action rifle mu ka bruksa panga lai pui mu paruk le 12 bolt action rifles som pakat achang sa bokani Ole Vojana Chanjin Thar Ahing Suklang Thei Hai Po Chu Khang Hai Khan Ni Thlir Tu Le Ngai Thatu Viewers Hai Rengin Mangcha